Om Swastiastu, sanemangkin mewali malih sareng Ngurah Henry Channel, wantah channel pendidikan. Ring video sanemangkin jagin latarang indik minayang teks drama mau basa Bali saking struktur lan basa. Nanging sedereng nike titiang nyinayang angge dumun wastan titiang wantah I Gusti Ngurah Heri Mulyartana pinake penyuluh basa Bali Desa Wanegiri. Sanemangkin jagi keuningang dumun napi manten daging video puniki. Kapertama iriki jagi ketlatarang indik napi nike drama. Napi artos drama, napi manten nike pahan drama punike. Kaping kalih napi manten struktur sane ngewangun drama punike. Kaping 3 iriki taler jagi ketlatarang indik sor singgih bahasa Bali. Inggih idadane sareng sami ngiring mangkin piarsayang paladan kapertama indik penlataran drama. Penlataran drama. Kruna drama mawit saking kruna dram saking bahasa Yunani sanes tegesnyane tingkah utawi parisolah. Drama inggian karya sastra sane ngutamayang bebaosan utawi dialog. Parisolah tur kelaksanayang ring kalangane. Drama inggihipun susastra sane marupa sesolahan. Tingkah laku ngundukan pertingkah manusia tur nganggen basa anggena metutur-tuturan. Drama Bali inggihipun drama sane nganggen basa Bali anggena nekedang reraosan. Drama mateges taler lelampahan, paigelan miwah sandiwara. Sejroning kesusastraan Bali, drama punika kekepah dados kalih soroh. Luirnyane drama Bali Purwa lan drama Bali Anyar. Sane kesengguh drama Bali Purwa punika ketah nyolahang indik raja, dewa, raksasa miwah beburonan. Babon ceritane sering kambil saking itiasa, babad, panji miwah sane lianan. Kesolahang nenten nganggen naskah. Kalangane muwaste rangki. Musik pengiringnyane wantah gamelan. Ring asapunapine nganggen tembang miwah kidung. Sarana igel-igelan wenten nganggen tapel. Tata busananyane kantun kemanggehang busana tradisional. Pinake conto ring drama Bali Purwa punika Arja, Topeng, Gamboh, Wayang Wong, Sendra Tari, miwah drama Gong. Sanemangkin kelanturang ring drama Bali Anyar. Drama Bali Anyar mebinayan ring drama Bali Purwa. Pebinanyane minekadi lelampahane nyolahang indik kauripang sedina-dina. Sejroning sesolahan lumrah nganggen naskah, wenten sutradara, nganggen dekorasi panggung, tatu busananyane kadi abe mangkin, nganggen iringan musik miwah tiosan. Upami riki drama-drama Bali Anyar minekadi
sane memurde nang kepod niki kekarang oleh utawi kekaryanen oleh Ketut Aryane. Kobaran apine Kibayan Suling lan Adoh Dewa Ratu oleh Gede Darne. Suluh oleh Ide Bagus Anom Ranuare. Ciki sane panguntat Meboros oleh Putu Gede Suwakte. Inggih nika wau penlataran indik drama. Mangken kelanturang ring bahan sane kaping kalih struktur sane ngewangun drama. Struktur teks drama pertama kewangun antuk prolog, dialog lan epilog. Napike pahane nike nggih. Prolog inggih punika pemahbah sane nguningayang indik sepemargin drama saking awit ngantos puput. Dadosne yening prolog niki medal ritatkalaning ring arep drama. Irike ketlatarang akidik indik pemargin drama punika. Kaping kalih dialog. Dialog inggih punika wantah rerincikan reraosan sane latarang pemargin drama. Sekadi iwau sampun ketlatarang wenten dialog ring drama punika. Dialog puniki sampun sane mangkin latarang prologe iwau. Cutet iwau keceritarang ring prolog sane mangkin kecerita yang malih sejangkepnyane nganggen dialog. Sane kaping 3 iriki wenten epilog. Inggih punika wantah lelintihan pemargi drama sane nguningan indik penguntat drama. Inggihan sebet utawi liang. Artosnyane wantah epilog iriki nyeritayang sapunapi pemuput utawi penguntat drama punika. Napike sedih utawi sebet. Kenten taler punapi pemargin drama ke penguntatne liang utawi seneng kenten nggih. Kelanturang iriki struktur lianan sane ngwangun drama inggih punika wantah unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik wantah unsur sane wenten ring drama punika utawi unsur dari dalam drama tersebut. Saneka pertama iriki wenten murde utawi judul. Napike murde punika? Murde inggih punika wantah aran saking drama punika. Dadosne napi judulne, napi adan drama punika. Kaping kalih unteng. Unteng inggih punika wantah dasar cerita utawi unteng pikayon sane ngedasarin drama punika. Napi ambile untengne utawi temane kenten nggih. Kaping 3 riki lelintihan wantah wangunan satwa sane kewangun antuk makudang-kudang pidabdab sane menduwe paiketan utawi sebab akibat. Kaping 4 iriki wenten pregine. Pregine punika wantah pregine sane wenten ring cerita utawi drama. Tur saha keuningayang indik parisolah pregine punika. Indik parisolah pregine ring drama wenten telung pahan riki nggih. Wenten 3 pahan inggih punika pregine utama antagonis, pregine protagonis niki wantah tungkalikan saking antagonis lan pregine sampingan utawi pembantu. Kelanturang sane kaping 5 genah niki nggih. Latar punika wantah genah cerita punapi memargi kinten. Latarne dadosne napi yang melatar belakangi drama tersebut.
Sane kaping 6 iriki wonten perebatan. Inggih punika iriki biute sane wonten ring drama darosne iriki kejadian-kejadian nggih salah paham dan lain sebagainya kinten dadosne wonten ring drama. Sane kaping 7 wantah piteket. Nah iki utawi amanat nggih. Inggih punika wantah tetua sane wonten ring ceritane punika utawi ring drama punika. Dadosne napi piteket-piteket sane ketegedang utawi keunggahang ring drama punika kenten. Lan deriki wonten sane kaping 8 wantah basa utawi bahasa. Nah, iwau malajebos nggih hampura jagi ketlatarang intik basa Bali sapunapi manten pahane nika sampun basa napi sane keanggen enten ring sang ngeraos enten nggih. Nggih niki wantah unsur-unsur intrinsik sane wonten ring drama. Kelanturang malih iriki sane mangkin unsur ekstrinsik utawi pembangun luar kinten nggih. Sane kapertama iriki kawontenan pengarang punapi kawontenan nyane. Sane kaping kalih kawontenan psikologis pengarang. Pengwacen miwah pamiarsa sane miarsayang. Kenapi riki tiyang unggahang pengwacen. Santukan drama nika wonten teksne sane dibukukan kinten nggih dadosne kewacen oleh sang pamiarsa nenten kecingaken langsung kinten nggih ring pementasan drama punika. Sane kaping 3 kawontenan sosial pengarang. Sane keempat kawontenan perindikan pengarang. Nggih nika unsur ekstrinsik ring drama punika. Inggih sane mangkin kelanturang ring penlataran sor singgih basa Bali sekadi unsur intrinsik iwau irika wonten basa utawi bahasa nggih. Napike sebenarnya sor singgih basa Bali punika. Basa Bali utawi basa Bali punika maduwe undag-undagan sane mawaste sor singgih basa. Sor singgih basa taler kebaosang anggah ungguhing basa. Taler kangkat kebaos unde usuk basa. Sakewanten sane lumrah kebaos ring desa pakraman inggih punika wantah sor singgih basa. Sor singgih basa Bali kaanggen ngesorang lan nyinggihang ring drama. Taler kaanggen minayang pregina. Basa Bali utawi sor singgih basa Bali nika wonten pepalihanyane minangkadi basa Bali alus, basa Bali mider utawi madya, basa Bali andap miwah basa Bali sor. Nggih nika pah-pahan saking sor singgih basa Bali. Sane mangkin titiang ngriki tlatarang napi manten pahan sor singgih basa Bali punika. Sane kapertama wonten basa Bali alus. Basa Bali alus utawi basa singgih. Inggih punika basa sane kaanggen nyungjungang utawi nyinggihang. Basa Bali alus maduwe makudang-kudang soro. Sekadi ring sor puniki sane kapertama basa Bali alus singgih utawi kesengguh asi kinten. Kaanggen yening nutur sareng sulinggih utawi brahmana sang sane namung jagat, pejabat sane mapangkat, tur jatma sane utama. Sane kaping 2 wonten basa Bali alus. Basa Bali alus utawi basa singgih. Inggih punika basa sane kaanggen nyungjungang utawi nyinggihang. Basa Bali alus maduwe makudang-kudang soro. Sekadi ring sor puniki sane kapertama basa Bali alus singgih utawi kesengguh asi kinten. Kaanggen yening nutur sareng sulinggih utawi brahmana sang sane namung jagat, pejabat sane mapangkat, tur jatma sane utama.
Kaping kalih wenten basa Bali alus madya utawi ama. Basa Bali alus madya kanggen ritatkalaning yening nutur utawi ngraos nganggen basa alus. Nanging nenten uning napiki sane ketuturang punika patut keluhurang utawi kasorang. Sane kaping 3 iriki wenten basa Bali alus mider utawi ami. Merupa basa alus sane ngerias kawigunanipun rikala mebebaosan marep ring sang wangsa sane tegehan utawi ring wangsa andapan sane patut jungjungang. Iriki pahan basa Bali alus sane make panguntat mewasta basa Bali alus sor utawi aso. Basa Bali alus sor kanggen oleh parejana yening nuturang utawi nyambatang dhewekipun rikala nutur sareng semeton sane keluhurang. Basa alus sor kanggen ngandhapang raga rikala matur-atur ring wangsa sane tegehan utawi sane patut singgihang. Kruna sane kanggen matur marupa kruna alus sor. Sane kaping kalih iriki ring pahan sor singgih basa Bali kelanturang nggih wantah basa Bali mider utawi madya. Kanggen yening nyobiahang majeng ring banjar, sekolah miwah genah lianan sane makeh kramane drika. Basa puniki pangrasanyane nenten singgih utawi kasar. Nanging basa punika kanggen nyinggihang sang sane patut kesinggihang tur wangsa angdapan lan anak sane durung keuningin. Basa Bali andap pahan kaping 3 iriki utawi kepara kanggen ritatkala nutur sareng timpal. Semeton gelah tur anak sane sampun keuningin saking dumunan. Niki pahan sane kaping 4. Wantah basa Bali sor. Inggih punika basa Bali sane kanggen mebaosan marep ring sang sane kebaos wangsa andapan sesamen wangsa jaba utawi pasawitran sane luket utawi rikala mayegan utawi marebat. Basa Bali sor puniki kekepah dados kalih nggih. Sane kapertama wenten basa Kesamen utawi kepara. Kruna linganyane saking sami polih pengater ka rauhing pangiring an dados kesamian. Kesandiang dados kesamen. Dados basa Kesamen artinipun wantah basa sor sane dados kanggen sareng sami saha wirasanipun nenten nyinggihang maliha ngandhapang. Iriki wenten pahan sane kaping kalih saking basa Bali sor punika sane mewasta basa Bali kasar. Basa kasar puniki taler marupa basa sor sane ketibakang marep ring pasawitran sane luket utawi rikala mayegan utawi marebat. Inggih nika penlataran pahan sor singgih basa Bali. Inggih idadane semeton sami iwau titiang sampun latarang indik minayang teks drama mabasa Bali saking struktur lan basa nyane.
Sinampura peng banget aturang titiang majang reng ide dane pamiarsa sami ritat kalaning wenten kekirangan miwah keiwangan titiang ritat kalaning maktayang video puniki. Elingang subscribe video puniki mangde preside titiang ngarianin video sane mawiguna malih ring pungkuran. Titiang untaten antuk parama santi. Om Santi 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 Om.